Hole topaki rice cake siam nan chu kan lo endo na ni hei bom ania ama te hianin a omsa a chon hita hian flavor chi hrang hrang oma hi spicy nia ka isa po khanin cheese le spicy tu na mi hi ni ta sweet te pola omta chonin heta hianin a masala le ama ataka a rice cake ka khuti khwana omsa ve kan hi a masala a spicy ta hian omsa vek ta chon hi abo mania in mua chonin hei a rice cake chu ti hian an pek thlap bokani an pek thahle boka chonin hei abom chunga hianin tui da chen tur a line a chunga khwan an siama mu thei chi lo ta tlim te da na tur an siama arin an siama ta khanin khami chen an da khanin tui kan da don ani khami chen kha tui kan da anga chonin hi oven nei lo ta na ka tv kan oven nei ta chon ti hian tui da se chonin somi a masala le ama rice cake so ti son da se ovena andanga chonin already ngal mai don ani chon hi oven nei lo ta na nya ti son tui kan lei ta chonin tuya son masala kan da sa a o masala ka ti mai bol hlo so kan da ta chonin hemi hi a aya thakela du ni chonin hei Korean spicy sauce khanita hemi ni lo indu chuan hei nei lo po in chili powder te po khain mang thei tho ta hei ka tel do na tlem te chanju ama so athak sa emema chuanin ka chin le ta a chuan an ka chin zo hianin ka choka a masala a ho po ko a khom lo nan kan chok tar ta a chuan hemi kan cho zo hianin alo so ta a alo so a chuan hemi athakani wangin chi pol angai ve buka achan chu thil thak reng reng chu athak hlur hian a tui lo chu wang chuanin chi kha nangmani in du tok tur kha hei in pol don ni chuan tui hi ama abura tel turan ti line an siam ai tam hret kha ka tel ta chan chu ka chuang rei do na wangin chuan kha ka chut china chan kha asak ala sak tu tuk ti na ni ka chuang ma hian hei ala sak thato pa chuanin kan chok koi le anga ama hi ai akhom te te na omta ni chumo akhom tia hei kopol ang te ten oma kha ti sang tur ani kan so sang don kha kan tiang khwan ka tiang khwanin tianga chuanin in chok lenga an a ong khom hi hei alo tam be dewa chu wang chan chokanga ti chuanin ka aso hun kan kha kanga chok ve deuh reng tur ani vil reng lo chuanin in bela kha alo bet chi ni phei chuanin a bet thlang a bet vek thei ni kha a thalawa chu wang chuan ti khani chokanga ai in her sang lawang in si manga in cho reng to do no mi pelama khan in si manga chuanin in urang khei tian rei deuh kan chuang thei ti na ni chin kher lo pa na theya ka ngari peibak lo wangin ka china o tian hei atui chu ka ngal mai ni chuan ko ka so china in mong khan anem to ni na china sak deuh ka khong chin ang khan om to lawa ka aya nem kala du wangin tui ka tel bel le ta ma se tam ka tel lawa chuan hei tui ka tel bel le khan ko atui lo mel angin na oma ma se chutiang ani lawa a in chuang rei lenga a masala ne na in chim tok le a in koi to ka mil a in mil che khanin arun om le don ani chu chu ka china nga ka ngak do ni o ti khan a chin sa khan min dep so ka to na khan asa thabuk chuanin ka ngak lenga her sang vak lo tur ni chan chu rei deuh kan chuang khanin anem dua hei chak dewa kan ti khanin anem har jok ama hi anem lo chana tui chia lo chuanin a sola hin lo online soi du ka nei loka description a
kima IG te poni se a link ka da a min comment na lama min lo dir ten om china I da lo da vela ti ten oma ka description kha in lo en chin don ya ti ka soi do boka chonin ka video ka post sa in shed du ang chi tur khyange ka lei ti te khoi tang in mu ve thiang ti te kha khang te kha min zo om tur ang sa ho kha ka comment na khan ka man ka pina ka ta khanin in lo en don book in lo en book don ya chana zo to a ka offer tian already a ei thei ngal ti na ni a ulsam theyang berin karun siama a tui tho bokani pol tur engma dang om lawa kate sindona asat lai nge in ke ei sindon ni ka kaya tui le bok aban chade bok nen changban ang deu type chu ni mai ka soi thiam lo chu tiang be chu tui ani thak thabuka ti hian kan thil siam chu zauta ni thapaki rice ki in hlok pui nge ka be se kalome